Ishiye abantu abaningi bethukile indlondlo yamanzi ngesikhathi ingena edamini elikhulu elisabekayo eMsinga. Leli damu kusolakala ukuthi linenkosazana yamanzi. Lezi ndaba zavezwa u-Ayanda Msweli owayeshutha khona ngesikhathi kwakhiwa indlu enkulukazi okwakuthiwa yakhelwa inkosazana yamanzi ehlala kuleli damu. Ngani zakwethu ngale yokukhuluma kakhulu, nansi ividiyo yakhona indlondlo yamanzi ingena emanzini qede yaphuma nje iyiphilela ingenamiyocu. Kunjalo nje ngani zakwethu, njengoba nawe uyibonela, nansi indlondlo yamanzi iphakathi la esizibeni iyacwila iphinde ivele. Lesi ziba-ke ngani zakwethu iziba esikhulu esihlonishwayo njengoba sekuze kwakhandwa indlu la eMsinga, nokuyindlu ekhandelwe yona inkosazana yamanzi ngani zakwethu, njengoba nawe nje uyibonela. Kanti la futhi nansi ividiyo khona la evezayo indlondlo yamanzi isiphuma la emanzini, kanti izovela nje khona manje indlu le eyakhiwa eMsinga yakhelwa inkosazana yamanzi. Ngani zakwethu lezi ndaba zavezwa wuye u-Ayanda Msweli wodumo webhakede kanye nezemigwaqo lapha emsakazweni Ukhozi FM. Ibambeni ke le video mbukele njengoba nawe nje uyibonela. Kanti ke la yakhelwa yona bajika andi mwenyewe ujike kumbuza ucofoze usubscribe uphinde ulike uphinde udlulise ukuphawula lapha ku-comment section.